Now kubantu besifazane anti ngoba ngizohlukanisa nabantu besilisa ziwayo. But ngiyafuna ukuqala la kubantu besifazane because if sikhuluma ngokopha wonke umuntu vele acabange bona abantu besifazane kuqala okay now ukopha whether umuntu wesifazane nowesilisa ke okurong yilokopha okuthi either wopha kakhulu or wopha endaweni ongafanele ukuthi wopha khona wopha kaningi. Okay so uyabona ukuthi kumuntu wesifazane kakhulukazi uthola ukuthi kunomuntu othi ngiya kuma period kabili kathathu ngenyanga akukho right lokho kunomuntu othi if ngopha kube namahlwili kakhulu amahluli kakhulu okay akukho right lokho anti okay kunomuntu wesifazane othi if ngilele ebusuku if ngisesikhathini then kumele ngibeke ithawula ngoba ngiyazi ukuthi ngase kwenzeke ukuthi lokho kopha kuphumele embedeni or ipad yami noma itampon ngithi mase ngiyikhipha isuke simfoma isimanzi wopha kakhulu if ukuthi kunjalo anti or if wena ngesikhathi ungena nje kuma period ubona ngokuthi imlenze yakho igazi lehla ngemlenze wopha kakhulu mokunjalo but okuyikona okulula akumele ngabe wopha more than 7 days so kunabantu abathi angijwayele u7 days isikhathi sami akwazi once wena ukuthi wopha more than 7 days akukho right lokho so wopha isikhathi eside so wopha kakhulu if kunjalo uthole kunabantu besifazane anti sabe ku chronic yamaphilisi eiron ukwazi ukuthi ube ku chronic amaphilisi eiron amaphilisi eiron amaphilisi ofuna ngabe uthi ngiwadla manje kuze ngivale lolu donga ngoba ngopha nje ngoba nginenkinga ye-iron so angiyiphuza isikhashana ibe right iron umzimba wami ukwazi ukuthi ulibambe igazi ngingophi kakhulu mengiyesikhathini but if wena njalo uhlala ngamaphilisi ne-iron then khona into something is not make sure khona into wena nodokotela wakhe ngakayithola eimbangela yokuthi wena wopha kakhulu okay so it's important ukuthi ufike kuleso sigaba ukuthi thola ukuthi yini le wenza wena wophe kakhulu ungaloku wena ukuthatha amaphilisi lawa e-iron ukuthi uzama ukustop okay Of course ke masone iron mom lady D wants wopha kakhulu labo bantu akakwazi no concentrate kahle so cabanga ke sokuyingane esesikoleni yafunda ibhala ama exams ingma period uzoba nenkinga esikoleni yo concentrate kanti ubangwa ukuthi wopha kakhulu alright uthola uyashesha ukhathala gcina sokuthiwa uyivila uba dizzy kanti sokubangwa yiko lokho ukuthi wena wopha kakhulu anti alright now anti sometimes lokho kopha ke as much as kungaba isona isifo sokuthi wopha kakhulu ngizodlula nje lokukancane okunye ukopha kakhulu anti is also because kunemhluma into ezimilile kwisibeletho sakho whether ama fibroids kuningi sike sikhulume ngako nawe whether ama fibroids i-endometriosis ne thyroid konke lokho kuzokwenza ukuthi wena ugcina sopha kakhulu so naku kuya kudokotela wakho akucheckele ukuthi lokopha kwakho kakhulu kusuka